درباره روشا خزمەتگوزاریە خراپ لە ڕۆژاوای کوردستانی زەبەر خودم میوانخوا برێسە دکتۆر فەرید سعدون ئەکادیمیناس کن هادی باکی ڕاست تبلی بولتەنە مەبەس لە برێسە دکتۆر فەرید دەستپێکێدا سەدەم چیە کۆبتەنێ کریس لە ڕۆژاوای کوردستانی بتەوای زێدە دبن بێکوتو چارەسەریەک وەرە پێشکەشکردن. ایوار باش گەلێک سپاس. شتێکی گرێدای برەوشە سیاسی ڕۆژابووری گرێدای برەوشە سیاسی بێدەکێدا ئاناکام بزانن yani rewşa siyasî ketiye aslengî kê ji nakokiya danûstandinên navdewletî bibirde yani karûbarên dibin ji bo yani çareserkirina leşkerî bi ewlehî bi divêdeke heta anaka negihane tê rêkeftina til hevhatineka çê nebûye ev ya jî vedgere yani dorek wênayî zor heye roleke xerab têlîstin li ser rewşa aboriyê dibirde û ji xwe nemaze yani ev çand sale yani tiştin hene xwezayîne û tiştin ji hene girêdayên bi rêveberiye ve û tiştin girêdayên bi rejîmê ve yani ji heme aliya ve anaka rewşa aborî dikeve astengîkê de baran tuneyê ev di sê sal ji xwe em dizanin yani rewşa çandîniyê gelekî xerab e ji ber zihayiyê baran tuneyê av tuneyê rêveberî alîkariyê nake dana mazotê û sotemeniyê ji bo جوتیارا گکاره بن یعنی زاده خوا آف بدن وقتی دما گو باران تونه به ev yekciye ali ki de yani danustandinin med navbera me û rejîmê de bixwe danustandinên bazirganî di astayê ki xerab denin ji berge dema got rewşa siyasî xera dibe ewana jî wek aneka ge rewşa dermana li bajarê Qamişlê ya li Rojavayê Kurdistanê bigiştî yani rewşa dermana jî yani proje İro'da nerxekî gelekî bilinç dermana çi wî pir derman nebedî bûne nemane Seyyid Eliyade ji berge dermanê me ji aliyê Şamê vete ji hindir vete ew jî aliyê rejîmê ve nagê vêdere yani birhetî nagê vêdere baj li ser heye ew ya ji dihêlê gener xîna bilind bibe û peyda jî nebe yani vê derê de ji alîkî de ve yani danûstandinên hawîrdor yani destê kes nadeyê yani em karin bêjin madden sereke hene destê kes tena xwe dene ewana ji hikûmê tê dikin yani bin kontrola wana de li gor xwe nirxajiyar datîne ew jî dihêlê yani ew madên serekeyî weka çemento weka şekir birincê tiştê wilo pêwîstiya jiyanê pê heye pêwîstiya xelkê pê heye destê bazirgana tenê de wana jî yani li gor bercewendiyên xwe li gor fêda xwe jê dibînin kar dînin û dikirîn û firota wana li gor bercewendiyên wana ne li gor xwestekên milletên ya pêwîstiya xelkê pê heye yani narîna me din yani hetanê ev rewşa siyasî wisa bi divê xerabiyê de bi divan nakokiya de bi divan astengiya de bi rewşa aborî jî wilo bimîne û xelk xwe jî yani divê astengiyê de bi واباجي انجام خراب يعني وقت خلق بري خدن خوش بريه فنابريه يعني شفر لدرفتك ادقارن قرو شخ خوش بكن يا جوي استنجي خلاص بالبراستي بله دكتورة فريدة بحثا سدمن درستكونا كريزان كر لأجر أم بحثا چارة سرية بكن چارة سرية چيا دناريناتا دا دكتور فريد قدي أنا يعني چارة سرية أنا قد نارينا مدن نماي جبال يعني زافيان بترول جارة جرنا هاديتن وكمان مثلا بارز قهن قهابن جبو يعني بارز كرنا بترول مازوت وبنزين وانا دبرا ما تنيه وترى كابتن جي سرقي اصلا هنبنا بنا ما وريجيم تنيه امك يعني وقت مناكب بيجي مثلا جاري اصلا يا سوتمانيه يعني مازوت وبنزين وغاز أوايا دماغو علي كاريك نامبر ريبريه ورجيم تنبجبر يعني اف مصفاتن بترول جشل علي رجيم نل علي من مراسي وقت قاضا علي كاريك نامبر حر علي تنبه افاجي جاره سرنابه اف يك جي يعني علي سوتمانيه علي كده يعني اف بير وزفين بترولي يعني يم دوزانن جاكسازي جوانا اردوي دوي كسن بسبور يعني سروانا سكنن وإدارة وانا بكن حتى قاربن بهلن داستا خوشك بشغلن جاليه مثلا جاليه شاندنيه بحطاني انا کا اب علي كاريا گتي خستن بجود قرار ببن بانارنا جاليه
بزر بجالية سمادة بجالية مازوت ببري دولتي يعني دين بلاش داخل كي تو حطاني راجي مسمي خونه فراغ قارين او تشتاينا ما او سيستم ما يعني يعني یک پریناتنه به نکاره زاده خواهد بده بنرخه کی گلکی بلنده فدنری نامده يعني أمانة قش وجريداي بن بأوجار سركرنا سياسي درست كرنا ربادريه بكسن بسپوري جراجن بيباري خانه وجار سركرنا كسراستراجير ببينن حتى أنا كأرش يعني البردستي ما تنه براستي وكان دريجي فربويه يعني أبجي فسك زورة يعني أنا كأجي دنارينا مد قندلي جاي أصلاً خرابيك مظن يعني بجواكا كردي بجواكا روج آباد بيز. بله. قالك سپاس جبو ميواني من برس دكتور فريد سعدون أكاديمي ناس لسر زانيارين كوتا دانما.